Ka talfatu tala me Ausetalia le beideu Samoa mo le nei a wauli. Ua mau mai se li poti le tamai le whaalawalawe na tupu le Easter show I Sydney, o se Tala Fou se fulfitu tausanga lea na mariu le mai o se bevesi na tupu I lea whaalinga tele, o ia le wati whale tolu, ma sa whainga renga I lea no fuanga. O li poti le 9 News I lea so o ta wai na manua whale tolu le bevesi lea, mai manatu leo e au fia ini kengi se lua tupu langa Tala Fou. Ne pola songa fuora vasa nei na tupu le whaalawalawe, ma sa tau mwhai tong fitinga siari Tala Fou peitai e le imanuia. O le isi Tala Fou se fulu ono tausanga na manu ai fo I ma avinatu le wharema I motong fitinga, a wata uere ripoti wa moria leo le isi Tala Fou, e se fulu lima tausanga ini morianga e iei so otanga I le bevesi lea, ma wato I tatara I tua, ma I le tantonu leo o ia lea na whao lima I le umariu, o lo sa I le apea isi na o fia I le bevesi. Taru mai lea whaalawalawe o whaino mai le Royal Agricultural Society a New South Wales o la taui o lo whiangai ma le show o whaia nisi puipuinga whao popo I le no fuanga ia alo fia I le tōtura I mai o ieito e ngā vevesi. Ta ua le ripoti lava lea e tari tonu leo o le whaalawalawe au fia ni kulupu se lua o Tala Fou mai masani mai fōringa sa iei se fuafuanga e whetau iei I lea no fuanga. Mai tawina e Tala Fou o se tasi lava nei o tūranga wāria e pea I te tonu o sini e mai se lava I tupulanga Tala Fou. O tāpune nei se tasi o matawhanga rei tui mātu o sini ina ua mawai se tino mari o se tamaita I le tau ana rei la I lungo leone. Na maua se tangata I lungo le matawhanga I Bronte po le lata I leono I le tau mavidia I roa le fisosoani whawave. O le whamtaranga mai leo whapea wa ave sea mai nei le tino mariu mo suenga a whetau wa ina le au e fōringa ua whaisi lewa na iei lea tangata I le vai ma lo o whao wau nei sa I ringa pe iei masaisi. Whai mai leo a tonu e whaisi umi o na tāria se ripoti mautu o le wa awhia o na o le tūranga wa iei ma ua whaatu wai ma le whare I o suenga leo le no whanga na mawai whai mai mo le teminei e nei se tasi o masano mia se I au iri le tūranga na iei le mata upu a e po o ai tonu sia tamaitai wa awhia. O Bronte Peach, o se tasi o matawhanga rei tu se o le taulanga o sini, mai masani o na tō tene iei au whaase e matangata sa vali, wha maonia mai le purenga po le council o tāpunia mo le teminei. O iei se whatuna inga o whaia le Centrelink I tūlanga o peimeni e whaia I tangata o I la tōlo o anga waa, mai peimeni ma sosoani fo I mai lea ofisa o le malo, e mai se o teime te tala ai le anga atu ia so malo lo le e seta. Whailoi li pote fōringa le awawe na maua peimeni ala whaitau miliona tangata Ausetalia lo o anga waa, ina ua whaero ane fo inisi swinga le Services Australia. Wata ua mai ala atapunia le ofisa amatatu le Aspirate Good Friday, se iau le Easter Monday le amatanga le Vasa Fou, ma wata ua le Centrelink tu sa pe tapunia le ofisa, ala ama whailama na whao ngā le Centrelink online, e ala le MyGov, e whao ngā tuere au unanga siaki anga ia so appointments, ma tālo sanga fo imoni peimeni, e anga waa ai ia manisi au unanga masani ale ofisa. O whesiringia le whalapaptonga o tangata Ukraine I le atunuu, le whainga māloa le whetarale, pe ai sea ua le tu inai se whesoswani, e whaatatau I tangata o lo taunu mai Ausetalia mai Ukraine. O ripatia le SBS I le so le Australian Federation of Ukrainians Organisation, o lātou wha popo le lisi mo tangata o lo le stala, mōni whesoswani le teime taunu mai ai Ausetalia, ma wailu aire mana o mia o sea whesoswani le atulanga. Whai mai se sui o le whalapaptonga lea, e ui ua soani le malo Ausetalia, I le whaavame na au mai o nai tangata iei Ausetalia ma abe se mai Ukraine, a o lo o toa tele I le tangata o lo o tausa I lia ni whale no rofuai ma ngā luenga. Whai mai la tau ia a whai e tu wina loe Ausetalia ne humanitarian visas mo ia tangata o na mawhai loa leo na maua lea ia tatau e whai ngā luenga I le tunu. O lo o taria seisi ripoti pe tari mai iei le Home Affairs I le amata upu. Tara mulimuli o le li o Andrew McDonald leo whiriwhiria e vema whaia o ngaulu o le au kirikiti a li a Australia ma le asui tūranga I le sātura I mai le tōwhinga Justin Langer le ua whamawai. Whailoa McDonald wa saini se kon karate whātau sanga o ia sa vema sui whaia o ngā le taimi o tau sa I lia seisi mo lea tōwhinga. Taru mai le lua whesafuriwa sa iei lawa I le au I le mai o na ia taia le awa Victoria I le manu malo e tolu I taamrisanga na whaia I le atunuu lua whesafuriwanu ma le lua whesafuriwa. Pai mai le whaia o ngā fōu se whaaloalo maununga mo ia le nei tōwhinga, mai ui e tele lui tau, ala a whi nau mō se le leo le awa le atunu I se tasi o tā alonga, o lo o mau alunga I pēa Ausetalia I le whaaturangana I le lalolangi a toa.
Tala ia le radio Samoa mo le nei fo ia wauli, mau fo i seis whao poponga tai au. Soifia.